nikugerania yake kurera mwire tu shubendo agira atiriri nyakugerera mwana wa tano nigetha on agire na shuba yako. Okay, Mr. Muraya. Tarorama. Mr. Muraya nake nyamugerera 2000. Injini. Tara mutumia uyu manigetha akikanithari ebangite biu etagwo Jane Wandia na ecokanĩrĩirie biu nigetha kanitha ũrĩke no kana ciringi ngiri ĩngĩ na ĩngĩ ngiri 21 Halo. Muito moderno. Mr. Gishamba, amo kwa mama na shilingi ngiriko. Nonga ugeithio muno. Na ni haria au makora igu, ayo kuria Busia wira ni angioka. Na ni mari atumana na shilingi ngiriko. Muti muhurira rubiro wega. Kama muti bage kuvendia muno, to oge Busia agioka ri agagukora wina karamuke unyuga. Ira mudehere ngiri wona. Na gaiya gukora ngo muhurira rubiro wega. You know, I'm older. Oh, wow. Alisha no iko maura ni atumani. Na atumana na shilingi ngiri ĩngĩ na ĩngĩ. Shilingi ngiri 10. Muti muhorera rubiro wega. Ekira ngiri 3 haha na acoka ongerera ngiri 1 koguo ni aruta 7,000. Wow, tegua Jitako Reverend Jitako Naomi Gena wagitoka Reverend ni murata wakwa diuma mugeni oro na hanini no todo Reverend ni muthejeri wakwa ndauga ndegutwika mugeni na aruta ngiri 25,000 no ni kwa tota tarorai uyu ni ndota yake Hatu kushi mwathani aramahete riri gutire gukura mutimuhurire ruhiru wega ndio magurire kamera ino aruga ano kirathimo ingero murathi na kainde tugake nako oneno ke mugurire no ke sawa tu basi bina mwiri twakuda okura na kaire tugake nako ri atima ageni ile tugake nako ri ile kena pesa na kukaruta idano mtimahurire ruhiru ona ke witumo ona ke nyoka au akanithorike na 5,000 tumuhurire ruhiru wega tugatari Mr. Kennedy Kariuki nake auga representative ya kanitha na aheana 10,000 bro 10 sawa
sister yake ri witagwo Dominion ni atumana na ciringi 10,000 muhurira iro ni wega kai tarore muthuri uyu mwega uyu anu taigua i haha na nini kwandirira taigua i kwa hinda ya miaka 20 uyu ndari atonya kuguta mukanitha no hindi yo mbere ya twendi nieka gate ya thiaga oye arero na ile reverend kuria mitandao-ini aratuma 17,000 kuma umuthi na miaka twari ndari atonya kuo ringi ni atuika memba wa Bwana Gay kuma umuthi alithoma hapo ni akuna kuruta wira wa Ngai ni kunyokerera no korinya ino 247 ino lakini chama ni amombo kile kabekere pesa ona tuo kiuga okai kuri nie ni mututikite wow kaje tukaria shuka ya kuno ale hero ndecho na niongerera ngiri ya 5 kwa kwa ngora 2000 ngorera iyo hero wow adikiriye ni na muthoni shufe no nenda kwenda ni hana ina nguo yaku nino shufe no wangu rulima ajira kunengere na ino tukaheana na tukamecokia haha ate ndio ringi ino inuke nayo ugithie wira uthiage nayo tondu ni kirathimo ugeithie yuri aya no turathie wega shufa ino pa ngai arokurathima kanitha gitu wa Bwana Gay athuri no marongerereka bishop uko ikare hati ya garama ega na kwa ngo wewe mlini wangu mwana Reverend Judy kwenda na kitu hapo kuna Ngai amaka ni kapera na gakere gatukoge kono tena ni kana hapo hapo gwari waidera rutigana ake aidera ro mutungatiro witu ndari idera wow ono mundu werorera wahinga haha akamikeria 500 mtu mkono ndio wewe Dikirelian kuma kuri Pastor Dorcas Rigathi Rigathi tukena kuhota kutangaza wega na muthuri wake Rigathi Gachagua nani amugeithia muno ni mwageithika nake ni atumana na ciringi ngiri ingi nengi 400,000 ya utirangi torendera uga kuma kuri Pastor Dorcas Rigathi na muthuri wa ciringi ngiri ingi nengi 400,000 shilingi ngiri 800 mutuge marathimo wabarikiwe
Paulo njugu. Uroga wapu. Mutimu mwewe. Ndio mama hole. Ndamenya twina ageni ingi muno agitio. No hero ho urandigwithie te mwena uyu. Mwena uyu wina